سلاو روز باش ایوار باش هر کسی را ایرو دیسا مجرا برنامه ما روجوای کردستان حلب شرع ایرو لسوریه هما به تمامی هات داگر کرن جالی چتین هت شوه مجرا که دن من بچه نه لودری شر لبردریه هزین گریدای دولت ترکیه قصور کرنه دور لمن بچه گرتنه چکو جبل خانتی نودری بجی دکن آرمانجا هتش جدایه درد دولت ترکیه و چته گریده دولت ترکیه جدایه البته هر کس دزانه که تام 8 سالن 10 سالن هنکی رهبری خسر آوا بیور و درد دولت ترکیه اوه و پرگاله هی به تمامی هلوشینه تشته که عایده کرد و کردستانه لوله نه جبو ویه که اوقاس چک جبل خانه اوقاسا پره اوقاسا مال و ملکی گلی خواه خدمتا چتیان صرف جبو هلوشاندنا پرگاله هی یال روجاوی کردستانه نه تنه روجاوی کردستانه لطو دره که جهانه تشته که عایده کرده دبل سر روی عرده نمینه او آرمانجا دولت ترکیه لباکور جی نخواسته لژاپونیا جی نخواسته و روژه مجوره نوچک پیشکش کربو هند ژاپن کریبون بوان ایرشتا بو کرن نهمبر کمله کردان جبو قرصین کرمانجی نه دست فکرن لاوروپای عینن وصایه دیپلماسی وانجی خبات وانا کاری درواجی حمیوت خبره که خوش مهبیهیست لهیناتی بشراس کرن تام از میوان خو احمد پلدا بگرم باشه باره پر بکم ده درباره حلب و یه پگیده لبنده بن احمد پلدا مرحبا بخیراتی مرحبا سلام رئیس چوانی باشی؟ ولی که خوشت سرزتوش باشی؟ باشه ام خبر خوش دویسن نها او هفته که توجی وصای محقق چاوی ما گوی ما تمامی لسر سوریه لسر روجاوی کردستانه که چته چوا پیشت کبن آرمانجا دولت ترکیه چیه آمده کارین هزین کردان چیه لروجاوی کردستانه مروف چواد کاره تدبیر بگیره لهم بر دولت ترکیه امزان دولت اکی مزنه خودی چکو سلاحه نها نوچیه داوی که درباره حلب و یه پگی دهاتیه خوازم پاروه بکم توجی ببیسه بله هوان نو قاسی کتی گوتن لحلب هون زنان دو تاخین کردان هبو نه اشرفیه و شیخ مقصود لوی داره چند هزار کرد هنه احمد از بجم 300,000 باور کم تشتکی وسا 300,000 کرد هنه سرکنسی دیه 500,000 کرد لهر دو تاخین حلب هنه اما چقاس ارمنی خریستیان آسوری سوریانی هنه همی مروفین که خود دوستی کردان دزانن یا جی دترسن جوان چتیان خود سپارتن وان تاخان ایکو وان تاخان ده پریزه کی جان هزه یه پگی و یه پجی حتی نهات ترس و فکر هبو شخوا شرط هت شیجی او بو گو او هزین کردان وکشن جحلبه بچن روجاوی کردستانه و وان ملت نتر کرد همی ملت کمجوار بعسکر و به لنسر انصاف وان اتابی او جیکو او جهاتنه تیزانین که نشوپیا وان کوکا وان تیزانین جبرویه که از دبیجم قی لحف کرنه داویه ده لحواتنه که چی بیه که هزین یه پجی وکه هزین آسایشه جبو پرستنا خلکی ویدره لحرمه بمینه و واجی قبول کریه شرطین یه پجی تشتکی وسا تی گوتن اما سری ست جالی چافکانی فرمی و نهاتیه پشراست کرن تنه هزین هرمید بیجن او امیجی دقیقین پیشمه اگر روجاوی کردستان آگاهی کی وره اگر لواتنه کی چه به مجیشن حواله می روزنامه‌گر خبر شاندیه جبو کو می آگاهدار بکن از انا دنیرم از دبنده پیام ایوانم اگر ورن ام ببیجن اما از همه گوتنه بدم میوانی خو میواجی نه خودی برنامه جی اوجی خودی قناه ما هر کس خودی قناه ما احمد کات چه فهم کرد به شهر سوریه شهر حلب ایرو هماجی به تمامی هاته به دست خستن کرم که بدران بریویا چند برنامه دیسم به هر چک کرن اگر وان برنامه ام تماشا بکن جارنا ام ببینیم که مقاله کجه یعنی اف شرک وهای چه به یعنی اویا شرکی جبر کو استاتیا حی یعنی روشه حی یا سوریه
vegavê statüyeke bi istikrar nîm bû û yek jî hin tişt henin divê zaman dixwazin yani eva prosedüreke navnetewî ye prosedüreke insaniye ya derûnî ye jî mesela em tiştek bêjin hin hêzên nû derketin ev hêzan ê çi qas xwe ispat bikin rewşa wan çi ye evana dikarin rêveberiyekê bikin evana dikarin xwe organize bikin evana dikarin bibin layıqî rêveberiyekê yan jî hinek henin mesela tu sazî û dezgeh yan jî hêzên navnetewî naxwazin wan ra têkildar bibin gelo evana çawa bana eliminize bikin bana çawa ji devrê derxinin ev hemû yani bo zelal buna vê rewşê wextek lazim e dîsa aynı tişme başûrê Kurdistanê jî dît em bêjin nod yeka wexta ku Seddam cara yekemin derba xwar vekişiya û wextê paralela 36 îlan kiribûn nehiştin em bêjin Seddam êrişke desturdan ku Kurd hinekî rewşa xwe derê sazî û dezgehê xwe bidin rûniştadin hinekî xwe ragirin ser xwe heya bigire wê wextê hinek Kurd carê 7000 kense carê 3000 kes çûne Amerîkayê çûne welatên cuda hînî perwerdeya wê derê bûn yani rêvebirî bürokrasî pergalsazî çawa dibe wan tiştan hînbûn piştî wê em bêjin ev insan hatin wê derê kar û xebat kirin dîsa rewşa Iraqê hê stabil û rewşa Sûniyeyê çawa ve şîyî gelo bikarimin çawa ahengekî bi hev re îdare bikin tenê ne meseleyên navxwîn devletên navnetewî herêmê çawa bibînin İran nêzîkatiya Tirkiye falan aynı tişt niha em rojava jî dibînin yani kêm zêde em bêjin ji xwe 10 sal 10-12 sal derbas bû ser pêvajoya re herkes vê meselê raçev dikir yani mesela Kurda wê derê otoriteyek çêkir wê derê em bêjin xweseriya xwe ava kirin peki Kurd heqeten ê bikarin vê organize bikin heqeten dikarin derbarê vê meseleyê de hinekî şareza bibin hinekî sazî û dezgehê xwe ava bikin huquqa xwe ava bikin dîsa diplomasiya xwe ava bikin ji hêla parastinê ve sazî û dezgehê xwe leşkerî yê asayişê gelo bikarbin bana ava bikin ev hemû giring bûn wê wextê herkes dide hinekî rewşê temaşe dike gorî rewşa çûyî jî mesele zelal dibe hêz rewşa xwe diyar dikin dîsa em bêjin helwesta Îranê helwesta Hizbullahê ya Beşar Esad dîsa em bêjin armanca wî çi ye gorî şert û mercê heyîn dikare çi qasî esnek be me dît ku tiştek nekir yani tenê ne mesela Kurdan da gelek tiştan da piştî rewşa nû ya fiîlî Esed gavek navît û wê bendê bû ku êdî her tişt dîsa wê vegere berê ew bibe hukmdarê hemû Sûriye lê ji bo vêya jî hêla navnetewî jî hêla navxwî jî nikar bu hêzek wî leşkerî jî hêza wî ji xwe hêla aborî ve dorpêç hebû ambargoya Sezar habû divê çarçoveyê de wîya tiştek nekir aliyê din em Tirkiye din êrin Tirkiye bi rastî ev 10-12 salek tenê problema Tirkiye Kurd bûn û hemû hêzên ku müttefiqê xwe ji bo Kurda em bêjin bikaranîn divê ji ber vê yekê jî Tirkiye opozisyona Sûriye pûç kir xiste qurbanê xwe xiste qurbanê armancê xwe yani ÖSO em bêjin berê ava bû projeksiyonê wan hebûn gelek fraksiyonê wan hebin jî em bêjin niqaşê wan hebû guftugoyê wan hebûn di asta navnetewî da temsiliyeta wan zêde bû û evana hemû em bêjin merva dikar bû wan ra siyasetek ji bikira wê wextê em bêjin hin hevdîtin jî hebûn lê di serî de ji heya dawiyê Türkiye bû asê Türkiye xas wana hemberî Kurda bikaribîne Ahmed gotina xweşbîr neke wan belê Daişî hedefa Daişî ne Rojavayê Kurdistanê bû pêşî Daeş ji xwe navî li ser e Şam Iraq wextê ku Musul dagir kirin derdê wan ne Rojavayê Kurdistanê bû derdê wan ew bû ku heta Bexdayê biçin heta Şamê biçin Rojavayê Kurdistanê mesele nebû ji bo wan ama dewleta Tirkiye çi kir Daeş kirî û kir xizmeta xwe berê wan da bajarê piçûk ê bêparastin bajarê Kobanî bifikre îja niha eyn rewş bisaye ama ez dibêjim qey heteşe ji tecrübeyên Daişê fayde girtiye û wisa zû bi zû berê xwe nade Kurdan ji ber vê yekê pir bi hêsanî li hev dike tu gotina xweşbîr neke Ahmed ez dem bi dem naberê de agahiyê nû jî didim paşê tu gotina xwe bidomîne ama tabî wextê ku dewleta Tirkiye wan dikire berê wan dide Rojavayê Kurdistanê ji ber ku me pêşî got pergala Rojavayê Kurdistanê pergala Kurdan e Sekreterê Giştî yê Hizbullahê Naim Qasem daxuya kirin ku ew Sûriyê destek dikin ew ê li hember van êrişên ku ji Kurdê tên bila werin belkî
Türkiye bejibe ew pişkirî didin Suriye û rejîmê. Niha problem çi ye? Dewleta Tirkiye ku heta niha xwewekê alîgirê Hizbullahê nîşan dida li hember İsraîlê, niha dibe hedefa Hizbullahê. Yani rojhata navên heqeten tijî nakokîne. Kî li hember kî, kengê, çawa şer dike nayzanên. Sibê du sibê alî dikarin biguherin. Keremke. Belê. Belê wekî Daesh got Daesh cemam binirxin yani aktörê herîmê bi rastî Daesh strateji ve berê bi vî avayî bû wana dixwast pêşî wekî Musul Suriye hin herêman dest bixin ya armanca wan eslî ew bû ku herêmên Şîî yani berê xwe bidin İranê. Eger berê xwe bidana İranê zanibûn ku stratejiya wana zanibûn ku wê wextê destekariya hemû cîhana Sunnî bigirin. Welatê Körfezê Erebistana Suudî bi Îranê re probleme, em bêjin Taliban bi Îranê re probleme, dîsa em bêjin Afrika Bakur yani ê ku Îranê re problem yan jî Hizbullah re îdeolojiya wan re xwedan problemin yê bi awayekî derûnî psikolojik jî em bêjin evaya bikarbaniya hêza xwe berfireh bikira. Destekariya hemû cîhana Sunnî bigirta. Lê Türkiye wê wextê em bêjin hevdîtin pêkanî got yani Kurd xelaqa zayıfın. Kurd nikar xwe biparêzin tu dikarî dilrehetî hemû Kurdan Kurdê Başûr jî Kurdê Rojava jî wextê Kurdê Rojava ji xwe statûyek wan pozîsyoneke wan ji tune bû tu dikarî hemû Kurdan em bêjin têk bibî sînordarê Türkiye hemû alîkariya jî Türkiye bigirî petrola xwe di ser Türkiye re bifroşî bi vî avayî stratejiyek dana ber wana ewqanî kirin. û dîsa em bêjin li Ürdünê hevcivînek çêkir bûn wê civînê de gelek welatên Korfezê jî hebûn û Türkiye jî hebû heya bigire QDP jî hebû yani wana plan kiribû erê QDP jî destekariye bide herêma QDP'yê biparastana lê em bêjin yê biketine hemû herêmên deverên Kurdistanê êdinê. Lê piştî wextekî hate dîtin ku Türkiye planeke duyemîn jî bi van re çêkiriye vana piştî şengarê ê berê xwe didane QDP jî yani hemû Kurdan yani plana wan Türkiye ya Ürdünê cudatır planeke wan veşarî jî hebû lê wê çaxê bi rastî jî Kurd her avayî bûne yek û hem wekî tu zanî gerîla em bêjin ji çiyayên azad hatê Kerkûkê hatê Musulê hatê Hewlêrê evaya bû moralizasyonekî gelekî pêş ket û cardin gel rabû ser xwe dîsa em bêjin li Kobanê berxwedaneke hêja bêhan pepêk hat her çi qasî sembolîk ve jî hatina pêşmerge em bêjin dîsa di Bakurê Kurdistanê re derbas bû hata Kobanê çek û Cebilxane hanîn û dîsa ji bo gel bi awayekî derûnî hin tiş derûnê gerîla ji mesela hejmara ülkeyên bû yani nikar bû hemû şer bike ama bi awayekî derûnî ew hestên berxwedanê ajero kir afiran ew hatina pêşmerge jî aynî ji bo yekitiya Kurdan moralizasyoneke baş bû hêviyeke baş bû û Kurda xwazîst evaya devam bikirana yani hêla siyasetê ve jî ev devam bikirana ji ber ku hêla leşkerî hêla xwe berxwedanê hêla civakî hemû deverên Kurdistanê bûbûn yek lê mixabin ji ber pirsgirêkên Kurda yê kronîk ew bila mijareke dinê ya rojeke din ev meseleyê kronîk ser neketin. Dîsa em bên aliyê Türkiye wekî min got Türkiye yani ew opozisyona Sûriye xaş awana xwestin perçe çeteyên xwe hinek wan şandin Libyayê, hinek wan şandin Azerbaycan, hinek wan şandin Ukrayna, hinek wan şandin Sudanê, Yemenê yani kî derê Türkiye bixwaze armanca xwe bîne cî hin ciyan tevlî hev bike ewana şandin wê derê. Dîsa evana bi destê vana êrişê Efrînê kirin wê derê kuştin qetliyam çêkirin hê jî ziyanên mezin didin desteseriya mal dikin milk dikin insana dibin dikujin em bêjin ganîmetê dixwazin serê kaniyê girê spî dîsa em bêjin zordariyê dikin Türkiye tiştê ku em bêjin xwe neke wana didekirin yan jî Türkiye leşkerê Tirka cilê wan xwe dikin bi destê wan em bêjin êrişa dikin bi vî avayî xwe kamufle dikin ewana mesela vê 10 sal 12 salekî derbas bû halkî ev niha dewsa her teşê wana gereka cih bigirta wê wextê Sûriyeke demokratîk û em bêjin herkes bikaribe pergareke federatîv û konfederal yan jî hev bike ew çarçove derdiket lê ev millê wê ye vala derket ev millê wê ye vala derket na heteşe hatî lê heteşe her çi qasî vê gavê erê tu jî dibêjî hevkirinê wan hene netiştin
قبول دکن وقت داعش درخستنه بری راستم هتشه yani kokavitanın ne tecrübe veya evnine beri el nusra bu he mesela Daesh El-Kaide ve Katerli hatta hiç El-Kaide devam dike El-Kaide ve Taliban ve Evanaji jevi hatine yani koka xu mücahidin hemberi Sovyet dikirin disa hef paymanya wan Amerika Arabistan Suudi Welatê Kenda ve Mısır همو وقت دستگدانی جبر و اوا کوان یعنی گروه کوان زنه کوان تجربه وان ای شرجی ای پولیتیکشی اوا کوان کنسپت کوانا یکسر هیه و حتی شجره یکمیشی روجاوای کردستانی ایریشکر و خواست و دری بو سردست شر YPG وانا یکمین و دری درکت علی سریکانی YPG جاره یکمین همبری هب تشی سرکت و اوا خو هزا خو دا قبول کردن لحرمی بریویا یعنی او YPG چقاسی ریو چقاسی به هزا که حرمی او ندیار بو پشتی شر النصره هم بیشن YPG سازمانیا خواهوا کرد در کت پیاسه ایدی داستا جهانی دعات خویانی کومانی بو فینالا بیا لی دست پیکاویا او بو جبرویا او النصره او باش ناستکه یعنی تفگر آزاد هزا وان فکریات وان شر وان تکنیک وان اراده وان باش ناستکه وجبر بيكي بوينه ويجي او بكن veya vakit تقول حلبي وناج ابدن برچما له tabi tane evnine evji navigavi politik de fikrin yani duhazın vegavi ali şerreki mezindan le hamberi rejimi duhazın aniya zede nekin jber veki bi avaydınların ama rojbi هناك حريمه خو بتجيب بن روشه خو جاردن توبي سر هفدو بكن سلاح خو تشيك خو بيجي نفدو دباكو بين امبيجن باشور راجي علي داير زوري راجي علي حلبي راجي her hele vacı mümküne tebqayıcı dıkan her hele vadisa eriş bikin ev potansiyel olan heye ve vakti disa hezin netevi ev destekarcı yani xatereci heye emvej gerek abadın berçava ka emliviya godarkin Ahmet jeheremi radgiyine em peşi godarkin kaçıd beje ev meseleye 15,000 Kürt hene hêjî li Şehbayne qismekî wan hatine revandin qismekî wan bi işkencê re rûbirû mane qismekî wan hatine qetil kirin pir bawekî hovane ez naxwazim şeklê qetilkirina wan bibêjim yani bi şeklê Daişî çeta da niha itîsal ji wan xwe te kirine qederek jin hatine jerjîkirin û duî milî da cihatên eleqedar tewsîqê wan jî hatine çêkirin lê bi rastî bûyerên guduhû bi şev qewmîne bûyerên pir biêşin bi taybet di milê şêrewa da ziyaret aqîb yani em kanûn wek nav bidin ji ber got qederek malbatê me gudwir damane ne tenê gelê me em wek Kurd pênase bikin di vê milî da heta gelê got ê neştecîn gudwir damane malbatên got nav saziyên xwe medenî da pêdivîn xwe ciyanê didan hew jî restî komkuciya hatine yani bi rastî hev gelê got niha dwir damayê pir zor û zehmetî gelek dikşîne û di heman demê da gelê got derketiye qederek gelê me ê got meşê derketiye di alanên çeta da niha itîsal ji wan xwe te qederek malbat tên pirs dikin malbat bi tevahî dest çeta da mane zor û zehmetên got hew malbat dikşîne ji ber got kirine qeder yani peyama ku ji herêmê hatiye ew qase keremke erî yani ama divê em feqî bixîne tabi ez işte bipirsim peymanê ku hete şe çê dike bi Kurdan re merû dikare bak baweriya xwe bibîne eger dewleta Tirkiye tevlî nebe ez behsa wî dikim dewleta Tirkiye çeteyên dewleta Tirkiye tu car merû bawerî bi wan nayne bi sozê wan nayne peymanê wan nayne ji qe îcab nake ez tê jî bipirsim ji xwe vê yekî ama hete şe wextê ku peyman çê dike li Helebê li ser mayîna YPG gelo merû dikare bi gotinê wan bawer bike urf û adetê wan ola wan çi qas bawermendin ji bo dema Kurd meriv dikare pê bawer bike ama demdirêj meriv nikare pê bawer bike ji ber ku stratejiya wan yani tenê herêmekî serbixin wê derê em bêjin mesela niha devleteka federal a Sûriye bê çêkirin niha mesela bawekî nexşeyan binêrin sê parçeyan ji çar perçe têne dîtin yek herêma Kurda yek em bêjin Esed yekşi em bêjin heta şey yekşi ev opozisyona Türkiye em bêjin çeteyên Türkiye her yek bu herêmek ama heta şe veya nasekine
حتی هزه که ناونتویه ای پیشی برای خوب ده سوریه، ای برای خوب ده اردن، ای برای خوب ده مصر، ای برای خوب ده عراق، ای برای خوب ده ایران، ای برای خوب ده عربستان سعودی. یعنی وانا جو خوب وان رژیم همو وقت بسلمان نحاسبینه. یعنی حتی هیرا فکری با جدایشی جداتر نینه. تنه زیادتر پولیتیکه مسئله از باشسانه دم درج ده فکره صبر خودسانه و امبیشن هزین نابنتوی را تکلیه خواه نکی او که گاف بگاف ده چه گوری هزا خود ده چه یعنی مسئله او نینه یعنی حتیش یعنی ساز چه بیشم رخصتنی اسلامیه چکدار یک شر دکن شر خورا خستنه آرمانچ آنها هر گاف جهادی دی فکرن گاف جهادی یعنی گوتی او همو حریمان سردست بکن یعنی برای خوبدن باکوری ترکیه مثلا نابانده دیسان بیشن هن کردی که جالیه سمسری وانا چونه جهنن هنک هم بیشن دیسا ترک ناواندانن و روز به اوی برای خوبدن ترکیه جی یعنی پلان وانا گاف به گاف پیل به پیل گوری دمو وقت هم بیشن چه قویم به بیا باید چن جبرویه که یعنی حتی شیران روننی دولته که با اصلا نام نتویده پیمانه که داینن اوایه نممکنه دیسا امبیشن علی طالبان حریمه که نتویه جی یعنی جوات افغانستانه دخوازن جوات خود سر بخواه بگرن و گوری شریعت بمشینن اما حتیش نمسایه باشه هوامنو اگر پرسی وان هبن جبو احمد فلدا پرسی خواه بپرسن او برسف دده امی به هفرا چاره کی ببینن جبو که هون بگیجن برسف خواه مثلا هوالی دارا چت پرسه دبیجه قصده بدنگه چته نزی شامی بونه چته گاو بگاو پیشت کهون لیبل لروجاوی کردستان قصده چما بدنگ خوید که چما ناکه و حرکتی احمد برسواته هیه؟ نه قصده و نسکنیه بدنگی نسکنیه نه هنکی شرط تشتکی حسانی نه یعنی مثلا لیبنرن Türkiye ev çend roje aliye min bici erişeke grandike ev çetey onun ha mesela hateşe çe aliye hama işardike le çeteyn Türkiye hamu heza xo dora min bici komkirne o da xazın peşe min bici dest bixin o derij derbasi rojlati fratê bin berê piştaşî berê xwe bidin Reqayê berê xwe bidin Kobanê bi taybetî ji Kobanê aliye Cerablusê wê wextê dixwazin lê vê gavê وی داری برخودا نکیه شر کیه و جار جانن سر ناکهن دربای آدم ودکشن جبر ویکی ادیم او نویچه ترکیه به هر هوایی مداخله دکه یعنی هوایا اوی عالیه دنی دیسا عالیه دیرا زوری وی گاوی وی عالیه هم بشن دیسا ممکنه هم هتش وی داری بجیب و هتش وی داری نسکنه وی داری بجیب و دیسا داعش وی داری حساب خراب که عالیه دیرا زوری وش گده کم بشن عالیگری وان هنه دخوازم وی عالیه هم بشن ایرش بکن وی آریج بیگاوی حتیش تدبیر دیگر. ام کن برسه بدن در کوپر سیدن جیه احمد. کن برسه بیشم بیگاوی دیسا تشتکی گرینگ دیگه آنها ملت مقتل کردن جبو ام بیشن 100,000 انسان وی داری درخستن هانین و جبو ویاجی ام بیشن حاول دادن کار خباتان دکن یعنی هر تیش تنی به چکو سلاحانه به آنها حتیش اگر لحلب نکار ایرشی کرداب که اوایل بسای هزا اویه هزا وی تفگریه و لب تفگره ویه اگر روش بی مجبور بشی هر تشتی بکشی تکشی یعنی بله باشه از بیشم قی مسئله ریا سیمیجی هیه هوال نو دویم بزنه بنکو اف شر نشره میه شر تفروتن شر امپوزی مته کرن یعنی لسر مته فرض کرن لسر مکوردا ام نکارم بکوین نوا شرکی کو نه عیده میه ام شد کن وکی خطا سیمین ام تنی خود پاریز وقتی که مرو بکه نوا شر خلکی دست مروان زخم نه قلست به اما چیه لدیر زوری و کنومونه و روژه شینین 7 گندان گازی قصده کرن گوتن ورن ام دترسن که هتشه چتین دولت ترکی ورن ویدری داگر بکن هزین رژیم ودکشن قصده چی کرد لسر داخوازه گلی وان 7 گندیان و گندان چون کنترل خستن دستی خواه تشتی وسط به لمن بچید کنترل کن یعنی هوال دبی مروف هیدی به پلان پروژه تفگره یعنی خطا سیمین پر مهمه مروف عالی نگره ویگابه چونکه
او بر به شامی و دچن بر به حلب و دچن او پروبلم آوانه اما سبب دسپش بیر نکن وقتی که روسیا به بالافری خواه به هزاران بمبی خواه وقتی هات هما حمص حلب همی ادلب سرو بنکر و دمه تو چد بیجی دمه معروف نکوه نباشه دولت ترکیش برویه که مثلا نیزه کردان نکاره نیزه کردان ببه او جید ترسن چونکه دبیجن یک جهت تشکی دیج لزده که هوان نو هفو دو سوجدار نکن مثلا دبیجن او هوالی که پرس کریه نظام نیزه اینه کسی نظام کدره تشتی وساج بو من نمیهمه قنالا ما عایده همی کردانه هر کرد دکاره وره خاطر دا ایفاده بکه همه اگر حد بن دو دم ندما جهکاری و جداخوازی و دما هست نتویه همی کرد وی ببین یک مل بدن ملی هبودو ولات خواه آخا خواه پرگالا خواه بپاریزن باشه پارتیزانی نکنش کرم آخره کرم که احمد شي برسه كم معقوله يعني نا او خاص شيء او نكون برا رخنج بكن يعني فكري جدانش بيجن او رخنه نه دخوازه زانبه یا رخنه جنه يعني دبي ام زانب مثلا ما برسر دا ما قلت خط الجوري خط سيمين خلق شهر ده فروشته تو ناخري تو بيجي نا شهر نه شهر منه شهر ما هات سكني از البرخه بدم حتى شما قصيده ناغره هم بري خو نوره مثلا كرم که يكشن نها ام دجمني حري جرينج ام شبير دكن يعني مثلا هنجران هوالد فكرن يعني دبيجن يا هلي الروشك آلوز بلا جيرلاج بيدر اللي خيم بيجن يبهج اللي خبتش حلبة حياني بحري خو بجينا ريك ويدري بابك باويك توريك اري تشتكي هيجة تشتكي راسته ليه آليدري نها دولة تركيا دولت ترکیه اف مثلا دستکاری وان هزان دولت ترکیه کرد بکاوه هر کس بجه دولت ترکیه خوش بشه هر شی و دیسا بجن چتین دولت ترکیه همو بی آوای ارشتکم دستکاری ترکیه وانا ام بجن کتن ری لی ترکیه به چهار مانجی بید که دخوازه وانا ایرش کردان بکن ستاتویا کردان ویرا بکن yani evgaf tane iro çen roja jinine her hatta şevederi bicibe caribe ser sinore kurda başvur aliyedine çibke disa opozisyon çibke her va eğer evana ser ne kevin Türkiye hukuk bir yarda bere xudu goteme o eriş bekin Türkiye iro sibe debek disa erişe beke jberko ev şansı Türkiye ya davine pişti be embejin da aslan navnetuyi da mesele kan navnetuyi yektiya ne tamam da bir embejin naqaş bekin edi kurde dinavan civinan da bicih bigrin ev statüya kurda edi hatiye kabul kırın ebün aliye ki ev mesele beke ser masaya siyaset edi Türkiye ne kare eriş beke jberko ki Türkiye anha eğer bir destevan çetaya ne be hukuk eriş beke hem ser ardı hem şey havayı jberko ki hezi yapegi vega ve harimen hay bir parizin düşmün vederi dur bigrin evaya serkeftine ke harimezine نها انتشي هنن تشتكيدن هوانو جارنا وكشين بيلكه بچوكه اما جبو جيو استراتيجيك زافرين جيو استراتيجيك قزنج جيو استراتيجيك قالك قابل مزنن جارنك بدنجي جارنا سكناندن بلا قزنجك مزنه يعني نا نكو سكنيجي تدبيري خود گره حريمي خو خورتكه داستنا دبلوماتيك تا قالك تكليان دمشينه و مثلا ها 100,000 انسان درخواستن تنه بهزان چکان بو نا دیپلماسیا نام نتوی او هفدیتین نام نتوی چته دانه در سکناندن Türkiye dana سکناندن yani Türkiye dana سکناندن هیچی برانبری و قتلام ادکن آنها چند دقیقه بری و بدجان امبجنو دیمن نشانده او خفتنا رپورتاج نشانده yani Türkiye مخابن yani düşmeni kurda sondxariye yani ne xaze statüje hebe ne başur ne bakur ne rojava ne xaze احمد درس ما بپرسیجی بدش کرم آخره نها دروژن پیشیا مده رولا روسیه و چی ببه روسیه و بکه نو حرکتی از بینم بیره حوالا که دجوینه که لروسیه ده پوتین ولادیمیر پوتین و حوال خواه ای روبرین دولت رو نشتنه دعوا بحثا ترکیه تیکرن و حمید کنن حنکی خواه به ترکیه دکن حنکی خواه به اکونومیا ترکیه دکن به سیستم طایب اردوغان دکن ناو طایب اردوغان تی گوتن حمیدی کنن یعنی اشاره تکی هیه که روسیه زرنک قیمت ناده دولت ترکیه حوالبندی روسیه و ترکیه جتنه تنه ترکیه بکارتینن پری ملت ترکیه جخوره دگرن دخن خزمت آخر نها هم رژیم هم روسیه
جخوار اوسا سکین لپیشکتنا چتیان دنیرن لهلوستا دولت ترکیه دنیرن که ترکیه حتی کو دکاره بکه به نوا سوچ یعنی ترکیه بکیجان حقی بکیجان بریارا پارلمنتوی کتیه نوا آخا سوریه پشکری دوان کسی کو داگردکن یا جی بخوا کتیه نوا حرکتا داگر کرنه ev dixada navnetewî de li gorî qanûnê netewek bî sûç e. Dewletekî wisa bi hêsanî nikare bikeve nava axa dewletekî din. Çi dibe bila bibe? Bi kîjan armancî dikeve? Ka dewleta Tirkiye digot Daîş heye em li hember Daîşê tê dikoşin mücadele dikin bi vê armancî ez ketime Azazê, Mer'ayê, Cerablusê bi armanca Daîşê ket bavê niha bi kîja armancî li wê derê Barmanca pişkiri bide muhalefeta çete alhember rejime. Yani hemmi suçe. Nihat tu helvesta Rusya çawadın nirxini Ahmet de peşeroji de ihtimal heye ku Rusya takek pir ciddi bike. Niha Rusya ve gavi hemû konsantrasyona xwe hemû hêza xwe bariyê ew û mesela şer Ukrayna'da komiserer grubun ez barim wana ji ev qasî hêvî nedikir yani ev meselê ev qasî zû pêş bikeve ev qasî em bêjin serobiniyê pêk bibe û wana ji ber wêkê ji ber ku Hizbullah wê derê ve şiya em bêjin İran hêzê İran wê derê xarin û nikarin li tevger bikin û yek jî kesî ji hêvî nedikir Esedê ev qasî pasîf be û kesî hêvî nedikir tê ji ev qasî rê ku pêk em bêjin bimeşe gelek tiştê ku em bêjin nebendê bûn hatin çêkirin lê Rusya piştî wextekî biryarekî bide ji ber ku niha evana êdî gihîştin sînorê Sûriyê jî yani Rusyayê jî yani ew baragehê Rusyayê jî êdî di nav xeterê de Aliyê Laspêyê yan jî Tartusê êdî nêzî wan sînora bûne gavak wana wan çiyayan da herêmê çiyayîn ew derana gavak wan dira bi cî bibin bi tenê çekan bu şerrekê em bêjin normal nikarin wana derxînin û ji ber wêkê piştî wextekî yani Rusya biryarê bide an terk bike an jî hêza xwe mezin bike yani li vir Rusya İran Hizbullah rejima Sûriye ez barim yê carek din rewşê binirxînin bidin berçava û gorî wê bikevin biryareke nû bidin bi wê newê îttifaqê nû jî çêbikin niha tiştê han jî tê gotin em bêjin mümkün e Rusya niha giraniyê yani çawa bêjim rojava ber çavê Rusyayê zêdetir qîmet bû. Çünkü Rojava yani niha gelek diplomasi yani Rusya'ya rameşand gona verame Esed çebike Esed ra em bêjin Esed dîsa em bêjin naziyê xwe kir Rusyayê naziyê xwe kir hemberî Tirkiye vaya bikaranîn wekî awaya çêbikirane îro pergalek hatibû rûniştandin belkî Efrîn jî azad bû belkî ev rewş nedigate gihîşte vê rewşê vê durumê niha Rusya ev dît yani îro na ev hevalê me dîsa pirsiyam vegerin pirseke giring e yani çima êriş nake vê derê wir firsendê nabine na gereka xwedan prensîp bî bi gotinê xwe bi demdirêj siyaseta navnetewî de eger xwe prensîp bî eger bikar bi axa xwe weratê xwe biparêzî soza xwe bêjî û siyaseta te jî bawayekî îstiqrar tev bigere herkes vê bîne gorî wê jî vê din berçava na bi wê nevî mesela baragehê Rusyayê ew ê henin herêmên Rojava henin dibe ku em bêjin wana hêzdar bike û wê derê hemberî Daişê Heteşê operasyona pêk bîne û dîsa ji bo statûya Rojava jî hin şert û mercan qebûl bike niha gelek kes vêya dibêjin Esed hêzê xuşan da Antalyayê nizam Tirkiye re hevdîtina pêk dîne û yê hemû taviza bide Tirkiye dewsa wê alternatîfa Esed Kurd in hê jî alternatîfa Esed Kurd in Esed eger statûya Kurda qebûl bike Sûriye qebûl bike ew hêzê wê herêmê qebûl bikin bi tev bigerin dikarin dîsa gavê mezin biavêjin û vê avayê em bêjin pozisyona Rojava zêdetir xurt biye niha bi arana Ahmet ji min re gelek peyam tên û ji min rica dikin dibêjin aniha ji ber ku 1600 însan zindî li te temaşe dikin dibe vê bike firsend banga abonetî li hevalan li temaşevanan bike û ez jî dibêjim rast e dibêjim rast e hevan no ji kerema xwe re pêdiviya kanala me bi abonetiya we heye bi piştgiriya we heye eger hûn hez bikin ew cî qelb lê eger hûn çiqas hez bikin hûn çiqas bibin abone ew qasa baş e ji bo pêşketina kanala me çünkü bi qasî 15-20 hevalê me rojnameger tên
خو ifade dikin siyasetmedarê me tên xwe ifade dikin di vê kanalê de û niha jî meşxura sloganekî daniye ev kanala me sînorên di nava Kurdistanê de radike hemî Kurdên li her derê cîhanê kî li ku derê ve tîne dike yek hestê wan ê netewî rihiyeta wan hemî kesên ku zimanê me ê şêrîn diaxivin berêya vê kanalê dibin yek taybetmendiya me ev e û ji kerema xwe re me bi tenê nehêlin eger hûn bibin abone hêjmara me eger hûn bikaribin îşev derxin dê hezarî süper baş dibe aniha em derdora nê hezar û tisûdî dane û reklama min ew qasa beş nizanim reklam jî bikim Ehmed kerem ke devam ke ez xêrî piroz be rastî jî bawayekî istikrar ji xwe te destekar dikin her roj hejmara temaşevanê te abone zêde dibin lê ez hêvîdarim ev zêdetir bibe wekî gotina te ez temennî dikim îro 10,000 derbastir bibe û pey derpey gerek avaya bê zêdekirin ji ber ku him Kurdiye Nana baş e tu zanî Ehmed yani kanalek wekî me temamî kurmancî her şev bi qasî 1500 insan zindî sêrkin û her vîdekû wî biçe qasî 20,000 30,000 tiştekî süper e divê merov teşvîq bike çünkü pir rojnamevanê me ji xwe re dibêjin neteweperwer radibin bi Tirkî weşanê dikin çima tu Tirkî weşanê dikî ê Kurdî balê nakişîne çima Kurdî balê nakişîne ya bilêrin çima Kurdî balê nakişîne İspat ve baye. Beri yani ji xwe ez dost hevalên ku na temaşa dikim wan re ji bêjim bi teşvîqa Bedran piştî serê salê ez ê ji hêdî dest xebatek bikin em ê bi tevayê Hindistan em bi hev re çê bikin ji ber wê yekê yani destekariya me bi hev re hebin bi destekariya we em ê bi tevayî Hindistan xort bikin navarokê bernameya jî xort bikin xebatê xwe jî xort bikin zimanê me jî pêş bikeve hestû ramanê me jî xort bibin wê hêdî va em ê cîhana Kurdî dewlemend bikin jîr û jêhatî bikin Ehmed ev kar bi tena serê xwe nameşe însanekî bi tena serê xwe rabe sibe heta êvarê tenê YouTube çêke nameşe pêdivî bi hevkaran heye siyasetmedaran heye reportajan heye ama tiştek ku mesela tu eger biryerekî wisa bidî tu ji kanala xwe tevlî kanala me dibî hem kanala te de hem ya me de bawekî zindî em ji xwe re bi vî şeklî sohbet dikin derd û kulê xwe tînin ziman xweş dibe kerem ke serçema berî em mesela Rusyayê bi dawî kê pirsêdin hene kerem ke xilas ke niha ya girîng mesela Kurd dikarin gaveke mezin babêjin mesela wan rojanê bafîl telefonê got eger êrişek hember rojava ve dijwariyek hebe em piştgiriya rojava dikin em ê bidin divê evaya Birêz Mesûd Barzanî jî bêje eger îro em qala netewa parastina netewa Kurd dikin hemberî wan hemû xetereyan eger em qala yekîtiya Kurdan dikin eger em bixwazin dijminê me poşman bibin berî ku derkevin cepheyê hin tiştê din hene em bikin gereka vê gavê hemû serwerên Kurda bê siyaset wekî din em bêjin dijî hevdune siyaseta wan cuda ye xerîteya wan cuda ye fikra wan cuda ye tên ba hevdu sujdar dikin ev normal e cêrangiya netewekî ye ama îro gereka oldarê Kurdan ew kesên ku em bêjin şerîatê bile dixwazin îro gereka dîsa cem Kurda dikarin Kurdistanê şerîatê ava bikin ew ê sosyalîst ew ê ateîst ew ê netewperwer her kîjan enî dibe ew ê anarşîst kîjan enî dibe birabe îro em çi bikin em dikarin li ser axa xwe bikin nasnameya xwe fikriyata xwe em dikarin li ser axa xwe pêş bixin bi vî avayî mesela heteşe binêrin çima li ser axa Ereba ye çima Özbekistanê Tacikistanê nîne Arnavutluğê nîne ew derana ji welatê Müslüman çima Endonezyayê nîne pêşî li ser axa xwe ne li ser axa xwe dibin merkez her tiştiri alaqedar dibin îro Rojava Başûrê Kurdistanê eger ev liv û tevgeran li ser Kurdistanê nîm biya axa Kurdistanê civata Kurdistanê nîm biyaran nikarbûn ser biketana ji ber wekî pêşî gerek em axa xwe bikin meseleyeke bingehîn ewlehiya xwe bikin meseleyeke bingehîn pişta hêla dînî ve hêla ziman ve hêla kulturî ve hêla îdeolojik ve gelek cudahiyê me henin hemû millet şûsanin sersera serçava eva zengîniya me ye hewceyên hev direxne bikin hewceyên fikriyata xwe ji bo ser erdê pêşkeş bikin rêxistinê xwe sazî xwe bikin ama ne hewceyên ne mecbûr em hevdû bikuşin milletê medenî hevdû nakuşin gelek sazî û dezgehê wan cihê ew dibin zengînî û pêşketina wan welatan wan milletan ji me re hemû bawermendî hemû fikriyat lazimin
لی سر حیمه نتوا خو سر حیمه آخا خو لسر فکریات نتوا خو گره کن وانا شیم بکن پیش بخن دوی چارچوبه ده بوره دوی چارچوبه ده ام بجن اگر ام خو سر بیاب سکن دوستانی هم عربان جی دوستان من ترکان جی فارسا جی انگلیزان جی آلمان جی سویسیان جی همو ملتان هم بجن پیش کردن رومت دیدن ته ملت هیچ کنه کار مالا خو خواهدی در که دکاره باوای که سر بکری همو ملت دیدن رب دوست و هوار بله نها حواله پرسا 15,000 کردین شهبای قدر بحثا قدر آن که کاتشو بیه چنه بیه نوچه قصده هی دویالی داد خوازم حواله را پر بکم شبرکو آگاهی دقیه داویه هوان نو 15,000 کردین شهبای نها جیانوان دبن خطریه دایه هاتن رواندن نه هاتن رواندن وسایتیوان هاتن سکناندن که به دستور او از نوچه بخونیم دقیق ev nûçeya fermiye binêrin hêzên Sûriya Demokratîk qesedê parvekiriye gelekî giring e ji ber vê yekê her tiştê ku em niha ji wara dibêjin fermiye agahiyên fermîne qesedê ragihand ku çeteyên dewleta Tirkiye dagirkir zêdetirî 120 erebeyên ku ji bo veguhestina sivîlên li Şehbayê asê mabûn asteng kirin zêdetirî 15,000 sivîl dorpêç kirine قسمێکی wan hatine revandin dibêje navenda ragihandina ya hêzên Sûriya Demokratîk qesedê dibêje çeteyên dewleta Tirk erê aynî tiştê bi hezaran sivîl li Şehbayê asê mabûn 15,000 ji wan dorpêç kirine di daxuyê de ev agahî hene komên çeteyên girêdayên dewleta Tirkiye êrişekê berfireh a revandin û kolêkirinê li dijî sivîlên li herêma Şehba Bakurê Helebê asê mabûn pêkanî 120 erebeyên ku bi sedan welatî têde bûn دخواستم خبیگین هرمین روجاوای کردستانه لنیزی هرما شیخ نجار جالی چتیان و هاتا رواندن چتیان اف دو روژن درکتن ولاتیان آستنگ دکر با آرمانجا کلکرنه گوتنه کی پر بالکیشه زیدتری 15,000 سیویل دنوانده جن هنه زاروک هنه هاتن رواندن پیشیلوان هاتیه قسمه کیوان هاتن رواندن قسمه کیوان ها هیجی آسیمانه تیو برچی مانه لوی داره کرم که احمد نه از وی داره براستی گلک کرده ما هنن وقتا مثلا فلسطینی دبون درد کتن میدانان ایرو لکنه اوی که قرار شریعات دکرن قرار امبیجن دوزه دکرن دوزه حقیقت دکرن اسلامیت دکرن ایرو اف کردانا سر ناوی اسلامیت تین قتل کرن بو وان کرده دبیجن اوانا کافرن اوانا زندقن اوانا ملحدن اوانا نم مسلمانن وجبر ويكان بيجن حمود تشتي روادي بينن كولادكن درابينن دست سردكن لعفريني بينا بر بدهان صلانه كسكي اف انسان جو بخود چن ميجدكن خدي باوردكن اسلاميت باوردكن وفان حواله کو خريطه شوبينن حواله کو انا حال سر اكراني خريطه دبينن احمد وقت داخفه ولا شعبي وجي لسر في نقشه عفريني احمد ببوره تو دوام که از خريطه نشان دادم او کسی کو آسیمانه tam لجوري حلبي ده نبره حلب و عفريني ده اف در نبي شهبايه يعني تل رفات بله كرم كذا يعني اوقاس كردستان اوقاس جماعت هنن اوقاس مله هنن اوقاس بارتي هنن اوقاس وقف هنن اوقاس امبيجن اوجاغ هنن او لکنه وگاوی دبش همویان هر چیزی بر نظام انگلیزا حاکجه اسرائیل حاکجه ترکا حاکجه وی حاکجه ام ملت مکاکویه جبو فلسطینی اره yani مفترن یا سدیه که ویا بکن او آلیگری AKP آنها هنه کی زختیل اردوغان چه بکن اوانش چته اردوغان دکارن وانا بدن سکناندن ev çetana silah difroşin, insana derravinin, ganimet dikirin, embejin şelandine dikin, talan dikin, ticarete her cüret ticareti neler dikin. O evana dibin Müslüman, sen navi İslamiyeti Kurda katil dikin, Kurdci bedengin, Kurdi Müslüman, Kurdi embejin masum bedengin.
Yani tişte vicdani tişte kusabiye mantık tevlih hebiye uzanın mesela me kurda gerek em heşyar bibin. Mesela tani em bibin ne tev ve deri lexin her devleti çebikin nizam çebikin çabkin ya ev tişteki roj be greda hezanın greda şart mercan ev tişteki dine ama iro be vicdan her aniye kurdan her kudan bavermendi ideoloji fikriyat rexistin sazi dezgah vicdan gerek باوه کی تشتکی بکه باوه کی تشتکی بکه هر یک شد کاره تشتکی بکه نبد دل خدا وانا لعنت بکه قبل تو لعنت بکی ام بجن عالیته همان دیار دبه ام دکارن دیسه هفت رخنه بکن تشتی نرند هفت بجن اما روز شر روز خطرش روز نباشتا گره کم ببین یک اکانه نه مثلا وقتی کوبانی او اتمسفر کوبانی چه بو هیچ نبیه افقاس انسان هاتم قتل کردن یعنی وقتا کم بیشم بر خودنا افرینی دست پیکاویا گلک ولات گلک تشتن رادیلیزن چه یا نه insanın bu berjmandiye xo der doğru xamzanın dedin sekrandan yani bir taybeti bakur debejin aman beden ben aman bir sakının tegot ev helva saku demek kubani de hatiye nişandan keme ez binim birate Ahmet İro la Suruce kaz ser haritij nişandım önerin kombuneki çebu millet herki Suruce Suruç vedere tam nezi Kobani mürşit pınar tibir evvel vedere vakti ku telen vedere katandın ketin Kobani u hazaran korten kurdan geçen kurdan çun Kobani şerkirin naha ev hest ev hareket disa xadede der la Suruce debe meru bizanı be yani bazda 20 milyon kurdeme Bakuri Kurdistan'e ez dibêjim qey bedeng namînin ev çend rojin em dibînin rahekî netewî çêbiye nava gelde dewleta Tirkiye yek ji sebebê ku dewleta Tirkiye cesaret nake êrişê ser min biçî û kobanî bike ez dibêjim qey helbesta berxwedêr ya milletê me Bakurê Kurdistanê ye di wê qenaatê de me kerem ke Belê ew eniyak niha berxwede ji xwe xwedan tecrübeya salana jî em bêjin berxwede ket dane şehîd dane jana xudane hatine girtin işkence dîtine sürgün bune wekme her yekem bejin eşekevan birinekevan heye veya xwedî derdikevin ama hin kes jî henin mixabin vê rewşê menfaatê dest dixin avantajan dest dixin niha mesela vê gavê Kurdekî ji Adıyamanê Semsûrê ji Meretiyê yan jî ji Elazığê biçe bi van çeteyan re yan jî nav heteşê re şer bike avaya zora min diçe zora min diçe bi rastî bawayekî vicdanî ez bêjim yani mesele İslamiyet nîne İslamiyet be tutkarî Kurdistanê ji vê ava bikî Partiya İslamiyê Kurd jî hene di nava Daişê de ji Kurd hebûn di nava Daişê de ji Kurd hebûn ama yek Kurd jî qetil dikirin ew yani pêşê hemûyan diçin ew bûn yani ev mesele ne kabul kirin problem divir daye yani vê derê illa mesela siyasetek nehewce bi şexsî jî bi vicdanî jî yek jî ew tiştê ku van insana sozdan yani İslamiyeta ku wek xeyalî wek pêşkeş dikirin tiştekî sa pêşkeş nekirin her yek me dît Kurd xistin kole Kurd qetil kirin wek çete bikaranîn çûn em bêjin liv û tevgera wan bû liv û tevgera çeteyan ew kesên ku İslamiyeta heqîqî samîmî diparêzin dikarin Erdoğan re bibin hevkar yani İslamiyetê me baştir zanin dikarin Erdoğan re bibin hevkar hevkariya Erdoğan'ı İsrail'i baş zanin çima yani beramberî vê yekî yani ev çare çi mantıqe mesela heta şey mesela Daişê her yek hikayeta wana heye lêdin mesela hevvalbendên Amerîkayê tam dersivata negirt Ahmed li pişt heteşî çawa li pişt heteşî kîjan hêz hene li gorî te hinek behsa İngiltere dikin behsa Amerika dikin behsa İsrailê dikin do mîvanê me mesela Abdülhalim Süleyman dibêje her tiştê ku heteşe dike li gorî faydeya İsrailê ye tê wê manê ku di nava meselê de tiliya İsrailê heye ama behsa İngiltere nakin mesela wî rojê mirovê Qatarê li İngiltere şal pêra Erebî daxifeş normal qiralê İngiltere şal bi her kesî re Erebî naxife ama di
لپیشوازی کرنا قرال قطر ده عربی پیشوازی دکه یعنی نابروان باشه چما دبیجم قطر جبر کو هتشه بشکری یکم یه هتشه قطره اما وکیدین کی جان هز هنل پشت هتشه جبو آرمانجا کی جان دولتان خدمتی دکه کرم که نها اگر ام دیرو کوه بنرن ام مسئله کنم به حسانی فهم بکن هتشه اری به گاوی دبیجن فایده اسرائیل تدا هیه حتی اسرائیل نکار بو حماسی به باجره که ده نکار رویار سر درجه بکه یه چوا حتی شر سر درجه بکه حتی شجی آرمانجویه که من مثلا بشه کردستان همون بیاد بشن یعنی سرور بیاد بشن حتی ش ایدئولوژی حماسی بچه رادیکال تره ننرتره یعنی گرکن به راستی بزنه به ها جبو دم کرد و گاوی جبو هزا ام بشن ایران و داری درخنین جبو اوی ناوی چه حزب الله به حزب بکن دیسا اسد تکلیه وان قط بکن فلان هندشتان باوی که تکتیکی دم کرد دبه تشتک در که هر کس هندشتان جه فایده دبینه یا جه ضرر دبینه گوروی حروستی دگره اما در حقیقت دا یعنی گاوک دم درج بفکرن و در هزا که دولت که رادیکال چه به یکمین دشمنی اسرائیل هاتی سر سینور اسرائیل ام نمیکنه ها اگر اسرائیل یعنی دولت دین حریمی گاوک ریا وکربن و بزنبن جیه چه وقتی جی روی ببرن و جولی رابکن اگر پلان آوان هبه و هلی باش بکارم سر بکن سر چوا اما اوجی نمیکنه جبر کو چه پلان بکن هر پلان سر نکنه آمریکا عراق سر نکد آمریکا ویتنام سر نکد آمریکا افغانستان سر نکد آمریکا نهار روجرات ناوین نکره بمشنه آمریکا اوکراین سر نکد یعنی هر وقت جان داد بجن برای اف دولتا به نظام چه بکن چاپ یا هزت تونه تشتک تونه دولتک سوپر نکره روسیا حریم روسیا رژیم افکار بونه نه تارمار بونه نه مسئله چیه بدر یا هت شی یعنی قبل کم دیرو که بنرن مسئله اوقاتش داری نینه اوانا وقت ما قلت خطا کسب یا اسلامی حنبری سوویت هاتن ریخستن کردن مجاهدان پری و فینانسا و آمریکا عربستان سعودی دا وانا پاکستان مجاهد پرورده کردن دبستان وکردن قرآن چاپ کردن و ام بجم دانه خواندن دیسا دربه لشکری آمریکا ارگانیزه کرد به دست CIA ل ترکیه اورن هاته ل عراق ل ایران همینی هاته ل پاکستان ضیاء الحق هاته حسنی مبارک هاته صدام هاته حافظ اسد هاته اما همو 1978 1981 وان سران دا ام بجن هاتن اف پروژه که سیاست ویا بای پیشا سوویت دورپیچ کردن ایدئولوژی جی رژی اسلامیت انا بروانا اسلامیت که رادیکال یک چکتر او چک و سلاح جی پرورده وانجی امریکای پیشکش کرد و به ویا بای سرکفتن استراتژیک پشت و داری نیشتن پشت برن یوگسلاوی روجلات اروپای تبلیغ کردن پشت چچنستانی تبلیغ کردن پشت جهان عراق و ام بجن و حرمی تخازن به آرامی چه به دولتنا چه گاوان بابیشن به پروژه هرگاه یعنی افتکلیا وان کرونیک یک امریکا این بریتان هرگاه تکلیه به دناوی مسئله ده جبر کو دیپلماسیا و حرمی امریکا به چک و سلاح دکاره هرگاه دخوازه مداهره بکه لی سیاست که زراف پیش پرده دمشینه انگلتره اف لیبو تفگرک نه دست مملکه المتحده بلدكم Your Highnesses, Assalamu alaikum. حياكم مرة أخرى في المملكة المتحدة بلدكم الثاني. The United Kingdom is proud to be Qatar's oldest friend in the Western world. We have a special bond founded on mutual respect which has stood the test of time. I would بله نه افچما ویاد بشه ازواج بشم بریتانیا نکو پیش پرده اوانا فینانس پره کردی یا بانکیا پره مرکز ویا لندرای پره عربای $1 جی کفز جی عربستان سعودی کاتار birleşik Arap Emirlikleri nizam çe ev pere wana nay wan waratan disa wedere çitte cihanete frotani wedere wan bankayan da dimine ev kesan hissedari wan bankayanın ev bankacı krediye nadın bankayı küçüklenci kesan dedin devletan bir krediye bedin Türkiye ne kat karın Türkiye kriza Türkiye işte rabkın gavak para bikşinin tane Türkiye embejin ciye ki nakşine hamu cihane dikşinin riya Türkiye karın doğru peş bikin
ev şirketên ku Türkiye re kar dikin ev şirketên ku yani bankayên Türkiye re kar dikin gavaka vana bibêjin krediya qurşek ne de Türkiye dikarin hemû xetan biberin qut bikin û nedin ev hêza ku saye ev hêzan hêza wana yek çektar ev Daişe ev Hetişe El-Kaide'ye ki derê bixwazin bê aramiyek bê istiqrariyek çêbibe bê istiqrarî hez dikin ji ber ku ki derê bê istiqrarî hebe ew wekî silaha difroşin silaha wê derê difroşin ê silaha çêdikin ki derê bifroşin bi milyaran sektora herî mezin silaha yani Amerika salane bütçeya Pentagonê trilyonek 600 milyar dolar yani genç kat 6 kat 5 bütçeye Türkiye ziyadettir tane ya Pentagon'u devlete ziyadettirin tane Britanya silahı çetke Kanada çetke Almanya çetke Fransa çetke Rusya çetke hamu cani difroşun ejbo ve pergari anha krita perajit destevan daye evkine ev Melike Arabanın ev Lorde Britanya'nın ev finansmanı ev Malbata Rothschild yani ye İsrail'ine bankavanın İsrail'ine sermayedarên devleta Çinê ne yani evaya sistemeke oligarşik ya îro rewşa global da cihanê rê dibin evin dünyayê dîzan dikin mesela Rusyayê re çima şer dikin Rusyayê re evaya gotin Amerika û Avrupayê 5 trilyon dolar sermaye wan heye Rusya tenê çend milyar dolar lê axat Rusyayê rolak Rusya dixwaze dünyayê da bigire bu jeostratejik müdaxale her derede na eftar nabe de ve aha Sibirya meraj vekçi Asya navin meraj vekçi eğer tu bene ki emeji rüte bigir anha girt yani mesela vi nav wan divan da hutan da Kürt şerif xuparastı dikin yani hebune dikin rola kurda o qası xort nine yani ve biner hani civan mesela Xuna wan germedi beje çima gerilan le naxa veya naka çima peşmerge le naxa ve deri des naxa nizam çirçi heza peşmerge qas BP tüneye mesela Kerkük'e herkes evde suçlardı ki ya na BP British Petroleum şirketa Britanya hissedar ve tam gele cihaniyenin veya bicara Kerkük'e da petrol Kerkük'e Kurdara nemli yani jiber ku devleta Kurd ya serbukha ne de has British Petroleum çünkü Azerbaycan'ı, Velat edince, İran'ı, nizam Türkiye vır gelecek petrol derken gori ve ahenge çetke. O ser siyaseti bandora ve ziyadettire. Hiç bana neden berçama tani ya çıma evya peşmerge ravi nizam evya çıbu evya çoğa bu mesela ne eri hazine ravi dikar bunun içten dengeyen bu güverini dikarın bu güverini beraberi veya disa dikarın gelek işte bakın. Ama hezin ser ahame hezin derdorame hezin ku muhatabı olanın vanaj küçük nekin wana biner Erdoğan veya başsana o hizmeti wandaya jiber veya ki bir sene iktidara xud devam dike Erdoğan hizmeti İslamiyet'e de nine veya baş bizan hizmeti wandaya İslamiyet'a ner xıskiye heteşe o nizam ev çeteyn Türkiye gori projeye bandı meşine Amerikan xuna beje mesela Rojavay Suriye'de yani evna harimik Türkiye beje ahengama Türkiye yeke jiber veya ki tu destekariye ki nada Kurdan Anha Kurdan bejin Afrinijat'ın katil kirin, anha iştina katil kirin. Yek mesela müdahale edip Amerika'ya ama nake. Jiber Erdoğan hizmeti onda Erdoğan nah silah hadisa hamu malzemeyan difroşe İsrail'i xude gravi hamle kirin, xude gravi difroşe evi hama evi Filistiniya ledeçe ev kendava İsrail'i dikirin. Sernavi Filistiniya difroşe İsrail'i. Erdoğan Müslüman adı froşe. Sernavi İslamiyet'e şart ki xude gravi ama Müslüman adı froşe. Osmanlıcı ki Müslüman adı froşe. Müslümancı hep beyvinin, hep ben divinin. Ahmet Müslüman adı kuşun. Dikkadan navnetiyle pişkiriya Kurdan geçi be. Mesela ha sendikayın İspanya, Yeni İngiltere pişkiri dedin Davudoz'a Kurdan buraya Bixira Rojavay Kurdistan'ı denge Kurda zedetir bilindi ve dikkadan navnetiyle de betir tenen askirin. Tu çid biji mesela Rojava fayda uç Kurdan ra çedi be yani Kurt vakti bizim Kurt dozan neteviya Kurdan ra fayda uç çedi be yani. Ya naha tabii berxudan Rojava tane nahin caran belki dubare dibejin ama yani her farida xeyre ki doy mani da dibejim.
انسانیت دبک وجبو تمام کردان فایده که خرابینه ام مشروع ببن دقدانالتی بیده اورج هی انسانیت هر زمان یعنی هر وقت وان اوا بیزاره او هزین سردست ما قلاوان کرد نه انسانیت وانا بیزار بیه جبر کو اوانا تاده همو انسانیت دکن جبر وی کی هرگاه چاوانده کی در هویه کی و خراب بکن رهبرک خب پیوا بگرن و شر خو وجدان خو ایش خو ام بجن داخلین در وجدان خو راحت بکن و یا دستکاری بکن اوا وقتی که اسپانیا بو شر جهان یکمین پشتان بجن فرانسا الحمبری فرانسای دستکاری جزایری پشتی وقتی که ام بجن دستکاری ویتنامی پشتی وقتی که دستکاری فلسطینی بو سمبولا ویا حیا بگره افغانستان دستکاری مجاهدا بو سمبولا ویا جبر کو همبری ظلم شر دکن این دینت باوریات چه به برابر تو همبری ظلم شر بکی وجدان انسانیت عالیته ایروجی پیشنگ بیا کرد تنه به شر برخوردن خو حریم خونا هن نشان کردا جبو انسانیت جنن چیه دموکراسی اساس دکده چیه آزادی جنی اساس دکده چیه همون ملت جدا فکر جدا باوری جدا جبو وان ام بجنی تف چا بخبتن چتری بخبتن فرمولاسیون ویژه آزاد پیشکش دکه ایرو جن جیان آزاد بیه سمبولا نیو نفوس جهانی 4 میلیاره اف 4 میلیارد جن ایدی و سمبولی که مزیده دزانن باشه اگر جامنباری نکن جنی ترکیه جی ایلی خوادی در کهون و خورا بخن رهبر لی جبر کو کردا هاتیه نفرت تکن کردا او نفرت آن نجات پرستی آن و داری درد کهون عین اردوغان وی آلیجی درد کهون واسطه از بیام دیشم از بار پسه احمد الورابه نها از دیدی شیرویت گلک سپاس یعنی حوالی من گلک حس کرم پر پیام هنه نها دبیجه کسی لاوروپای تجیم تو وکی کوج کردستانی تبلی بن نشان دادی دبی مال روجاوا و باشور کسی کی تونه دپرسه حوالی من بوتانگوی کسی که دو هیواری عبدالحلیم سلیمان تبلی بو لروجاوا کردستانی روجناموانه و خباتید که جوانا جمعه تم تبلید به رمضان کریم ج باشوری کردستان تبلی بو ج هولیری ج کرکوکی جانان تبلید به امی حوالی ما اج کردستان تبلید بن اجوار دبیجم اما ایل اروپایش تبلید بن دبیجم اما هن حوال هن جی خو نه مجبورم ببیجم جبر کو مسئله کو ماستکن دوا نتوی نه مسئله جی مکانه انا احمد پلدا لکدر دجی جبو ما پر درده بلکه کانادا دجی بلکه اروپای دجی بلکه روجاوا دجی ام نه کاریمه ای مهم تشتکو ام جی دگرن چیه فکری ویه شروعین وینه ام على قدر جبر بيه که هوالی بوتانگوی تسلاف دکم بدران از تشتکی بیشم نا 7 کردستان هنن 7 کردستان هنن اج یک من کردستان هم حیا بگره چند کردستان هم اوسا بیشم یه ای بیشم یا بری من 4 کردستان زارم و 7 کردستان ام کرد درکت بری کردستان باشور کردستان روجرات کردستان باکور و کردستان روجاوا امزانن ویا یکش کردستان سور مجبور که جگر کم مجبور نکن جگرجستان حیانی ایریوانی حیانی امبیجن آذربایجان حریم که کردستان هی کرد جوی داره هی هنن یعنی اوسا بیشم گر کم دی خودی در کبن کردستان اروپای ایدی همو دورین کردستان هاتنا وی داره بیچی کنه ایدی هیزه کم مزنن روز بروز دشن هفراش تکدار دبن او زمان کردا وی داره پیش که یعنی خنج زمان بیانی زمان کردی جدی اجوار تکبیجم تشته بیشم اوی جز بیشم کردستان هفته کشانه کردستان ساناله سر اینترنت تورا اینترنته همو دبری جانی کی داره بن دیگه جن هفته و گلک باوای کی گر باوای کی هیز نقاش دکن و اکادمیسین وانج بگرن کارکاری وانج بگرن استراتژی وان بیشن همو بیوی آوای هفت کردستان ما پیکاتنه دوی یکتیا همویان ام به پاریزم خواهی در کن ام به بیشن کردستان فضایی çünkü hemuk Avrupa ve hevanno az eneki gringi bidim ser Kurdin Erivan'e, Moskova'ya, Kazakistan'e, Gürcistan'e yani Kurdin Sovyet'a beri ev daxwazê wan henejme em vê derê beriya vê kanalê bi saye we tabi em silav û hurmetê xwe ji hemî Kurdên li her derê Sovyet'a berê ve dişînin ê Rusyayê, Moskova, Kazakistan, Kırgızistan pir Kurd li her derê belav bûne. Hêjmara wan çi qasiye nizanim
belki milyonek zêdetir jî niha eleqekî wan ê pir baş hej bo kanala me pir peyam tên di statîstîkan de jî hêjmara wan gelekî bilind e hema wekê Ewropayê îja ez ê ji wê derê mîvan bigirim ez ê şîrovê wan ka ew bikîjan çavî li meseleyê Kurdistanê dinêrin ez ranabim basa wê derê nakim Kurdê Moskovayê çawa dijîn ne meseleye ama ew bikîjan çavî li Kurdistanê dinêrin Ahmed Pelde dibêjim ji bo îşev bes mala te ava her hebî pir xweş bû pir baş bû em ji xwe tu hema kanala xwe hazir ke di demê pêş me de em weşanek hevbeş birêve bibin dehatî bi rastî jî ez xwe jî kêfxweş dibim yani wekî niha Kurdistanê berî em bêjin elektrik telefon televizyon tune bûn millet çûn mala mezinekî wê derê sohbetekî aha samîmî dikirin wexta ez beşdar vê bernameyê jî dibim digêjim wê hestê yani wê samîmiyetê sanki ez me em bêjin çûme odeyeke Kurdistanê ya mal mezinekî em odêre rûniştine êvarê herkes em bêjin karûbarê qedendiya hatine heneka dikin sohbeta dikin sohbetê germ çîroka evra dibêjin ser mijara fikrê hevdû parve dikin bi hestê germ ez jî xwediyê wê germayê me spas dikim hevalê Ranaz Arjîn ka tu dîsa me hêrs dikî ya arkadaş hevalê delal min negotiya Rusya baş e Rusya xirab e Rusya ta beriya Kurdistana muhabadê beriya Kurdistana ku hat avakirin di çil û şeşan da ta ne tenê xıyaneta wê dirê ta beriya wî 7 sal berî jî ez zanim çawa bi Kurdara tevgeriyaye çawa hat Kurdistan dagir kir çawa êriş kirin çawa kumkujî pêkanê hemî em dizanin baweriya me bi Rusyayê tune Afrin ê teslîmê dewleta Tirkiye kir bi wan re peyman çêkir Rusyayê wana em zanin ama çareyekî me jî tune ye li ku derê çareserî hebe li ku derê em hêviyekî bibînin em diçin piştgirî dixwazin yani wekê meseleya li Bakurê Kurdistanê yani em pir ji CHP hez dikin yani em pir ji Kemalizmê hez dikin em pir ji Cumhuriyetê hez dikin çima em hewl didin bi wan re diyalog çê bikin alternatîv tune ye Bedran mecbûrî ya mecbûrî me Rusya rex nekir me got wekî Rusya yani xwedan stratejiyeke baş bû yanekî aqil bûye yê Kurdan ra tekiliya xwe xurt bikira mesele çareser bikira lê Rusya nekir niha ew jî çû dibe ku dîsa qîmetê Kurdan bên ancak bi saya Kurda dikarin bimînin Rusya me negot Rusya em hewceyê Rusya derxin pêş ew xeterê wan me rex nekirin yani xwazî rola xwe bil stranekî henekî ev îxaneta xwe dîsa nekirane yani mixabin tamam pir sene emîr û bersim nedin ew qasa hevalo ji we lêborîn dixwazim 3 ton û nîv peyamê we mesajê we hene süper mala we ava Ahmed Pelda ê te jî gelek spas ê ji me re jî spas dehatî spas serçava erê we li mala te ji ava ve kedeke hêjaye bê navber bi tempoyeke baş dimeşînî serkeftin her roj hadî bay bay silav